Dalang cilik Abri Sam si buta buncir sama Gibran si buta budeg. Sok jogetkeun. Alah. Hup hup. Aduh, 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 aduh. Pusing, 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 pusing. Pusing. Sarua, sarua dewek ke pusing. Abi ge pusing, alah teu boga duit hayang jajan mah. Gane atuh sakenangan wae. Alah, aduh, halah, aduh. 1, 2, alah berat kucing agung. Aduh, 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 halah, aduh, halah, aduh, halah. Aduh, hayang ngigel. Hatur nuhun kasadayananya, hatur nuhun. Saha ngaran teh? Isam. Isam. Orang mana Isam teh? Orang Cipicung. Orang Cipicung. Ya orang Jakarta ya. Lain. Orang mana ya? Dekolot. Dekolot. Bagia. Kelas sabaraha? Gibran kelas sabaraha Gibran? Gibran kelas sabaraha? 2. Kelas 2. Ari Isam? Dan sekolah. Dan sekolah. Aduh. Alah aing teh sebenarnya mah buta budak ngan bubuhan yang barudak jadi cager budak aing teh. Alah. Heeh, bener. Seberapa tahun Abi Sam teh umurna? 5. 5 tahun. Aduh, sok joget atuh. Yang ningali joget. Ya. Hop. Aduh, genah deuleu. Aduh, tuh. Alah, bener. Ampun hebat euy. Sok itu joget atuh. Dola. Joget. Joget. Hei beratnya. Marukana atuh. Nah, iya si botak ieu. Sok joget deui tah. Joget. Hup. Alah. Hebat bener. Wah. Hebat. Hatur nuhun dah. Hatur nuhun.